Foundation kandi gaya ka gasi hariya gareba ni impaki abantu mugakoze se abantu ka kubergaho rwere kandi bari kutera ngo kibata reba bekitongore cya Champagne Foundation bargayo bakabaretera amashanyarazi agaremere ba MPs babo ya bitongo turi abantu bihwa ndetse batubiha kiba kitaki chumwe chanyarazi konka ko heniwe bare amaziga umuntu yagira nagamataragoka kore no nagataragoka iyo leta gachi amashanyarazi agane gakora welding gakora bucumwe gas ya fridge gas ya aba petrol stations bariyo bakora twahora abataka begombora ya bitoma n'abahinji bo mwani kandi bayine factory zo mwani ezirikurengo muri 10 ngukonka batwire bashoza sente nyamwinji omukugura amashitaga generator ngo kandi nabo amashanyarazi agubabahire tugakwakise byoma bya factory ngo gakira make munonga nuko kushaba government bakatandika ngakomeza amakuru iki ngera buhereza n'ibintu cyane ndike kikosa kizo nkahinda hiza nasanga nikosa dizoro ya imitono katano hiza amashanyarazi mbanye kusa imitono kiguma nita mbana akora kina birwaho sente kandi niteka cyane twafuna amashanyarazi agaga free face ibindi pasuko yinjira mu pora kuri twasabira president asinkire amashanyarazi agaga free face ngaso kutambuza byona ibindi bambye bitagwanya amashanyarazi na mengu aba batushoborere n'ibindi bizubu ebabire babugana ahabwiburani y'amashanyarazi ombyanga byabo shomereza welding bakabemba koresa amashanyarazi konka kumye tugakozere cy'igari kunuya twine n'abana bashomeri bakabire mbakora za library bakabemba kora za library tukore bintu ebyentunguka kunuya konka amashanyarazi tugakozere cy'igari hati abasigaza binje bukureba bambanike myana bine byoma by'umwana umuri bitomo mutwine bwe byoma factory 8 z'umwana konka ntwitaga amashanyarazi agukwinse factory zo zikatambura komptine mu offices hati nyo noreba kahenyemerire egin office nyuzize bitaba ameza nkabe ni netaka ka computer ebyo binkuteka byora n'ibintu kandika biteka mu computer Ohen Champagne origireyo akayishka abanyabitoma omukubaha amashanyarazi ashoborere okwatungira amashanyarazi aga nuko kwamiza abataka kugatayine kabikona ngo bagakozese ngabaraganisa ndindagagire parliament ndareta amashanyarazi bitoma bikurana bagamba ngo nyebere plan zabo bakaba takabire no kugamba ngo bakwesima no kukiga aho emyakenda twabona rero nabo kugira ngo nyowesha naki amashanyarazi ako gareta bitoma gine lining gine plan yako gari approved by hata ni UEDCero so kugira ngo ukagurukaho na leta amashanyarazi nagateka twatayayira uriyo muhezi wa mukuru w'irwaro heri yakashambya health center yakashatu nawe yatshobora buremezi obariyo maraka jambo basakogesa kunabisa gutugine konka agutwetaga nago kugira ngo gabenga flowing akuruga higuru kugira ngo umuzarisa yahiza kuzarisa azatapa nabe so no kugira ngo agabenga pumping akuruga kuri ya hands on pump so razeze have supplying power ahanso mu on pump zikatwarwa umuyaga konka ecyecho bakagizeho kuranka kuhereza ba contractors aye barum tubiza following twaye gawe rigi torna kor habara makimeli handeba tumaze masayeza gazo chuwaya galkabtoma abantu bajya kuvasa ngutebe kuvasika umuzata mese teze yati sema sanyaraza bona nabaraleta kandi mako abagenera program yoko agagasha Olivia na Sasra ahabwa Tayari West omuru Bushenyi.